Yes ashimwe nshuti bakunzi ba Channel Denezevari TV, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabasuhuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Uwiteka uwera wa Bisirayeli abane namwe kandi abagirire neza. Rero nkuko mubizi amazina ni ayandi, ni Nduwimana Jean Claude, umunyamakuru wa Channel Denezevari TV. Ndabakunda kandi ndabishimira gatano kuri gatano. Uyu munsi rero twabazaniye agashya, ariko kandi ntago ari agashya kadasanzwe, ahubwo uyu munsi tuje kuririmbira Imana. Rero uyu munsi ntago turatinda mu byo twazanye ijambo, kandi tuza no kushimisha Imana tuyiririmbira mu ndirimbo by'ibihimbano by'umwuka wera. Rero Uwiteka abane natwe kandi atugirire neza. Reka rero dutangire, muhenga ntangire mwiyomvera. Karibu 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 karibu. Ririmba, 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 curanga, 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 ucurange, curanga, 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 ucurange, curanga, 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 curanga kandi uririmbira Imana mu byo ukora byose. Jya uririmba, jya ucuranga. Imana izajya ibana nawe mu murimo wose ukomeje kugenda ukora. Imana izajya ikugirira neza kandi izajya ibana nawe. Imana ishimwe. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ikubereye maso, ikurinda ku manywa na nijoro, yikinga ntihagire ukingura. Yo yumva amasengesho y'abera